ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ FIFA World Cup ꯀꯤ ꯑꯍꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯨꯅ ꯄꯣꯏꯟꯠ 3-3 ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯒꯔ ꯊꯥꯕꯅ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯂꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯤ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTVꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ मालेमगी लेबाक अहुम USA, मेक्सिको अमदी कैनेडाना युम्बु ओइदुना था असिगी तांग 18 लेबाक 94 ग्रुप 12 थोकना खाइदोक्तुना स्टेडियम 13 दा सथरिबा FIFA वर्ल्ड कप के हौखिबा नोंगाई मतुंग पुंग 12 मखाई ताबदा मेक्सिको सिटी स्टेडियम दा सानखिबा अहानबा मैच दा युम्बु मेक्सिको ना साउथ अफ्रीका बु गोल 2-0 दा माइथि पबिख्रे। मेक्सिको की माई पाखिबगी गोल सिंग अदु जे विनोनेस ना मैच की मापन सुब मैच अमदी आर जिमिनेस ना मैच की अपीब मतम की अहाप मिनिट अनिद चनखे। मैच असिदा साउथ अफ्रीका की सानरोय वाई शिटोले अमदी टी जुआने मेक्सिको की सी मोन्टेस्टा मैच कंडक्ट तौखिबा सेंटर रेफरीना रेड कार्ड अममम उठखे। अनिसुब मैच ngasi ayuk pung 8 makhai tabada Estadio Guadalajara Japopan da sanakiba match da South Korea na Czech Republic po goal ani amada maitiba pk South Korea gi mai pakhiba gi goal ani adu In Byon Hwang na match ki 63 suba match amadi Oh Hyun Gyu na match ki 34 suba minute chanki Czech Republic ki amatangai ra goal aduna El Krejena match ki 58 suba minute chanki ngasi nongai matung pung 12 makhai tabada Canada amadi Bosnia ga Toronto Stadium da sanagani hayeng ayuk pung 3 makhai tabada USA ge Los Angeles Stadium da Yumbu USA amadi Paraguay ga sanaragani subnagi u pambi amada lupa lakh 15 piba agar pambi horom bathengnare agar thabana kaitharaklaba mahausa gi fibam amuk hanjin hanba amadi स्टेट की सेटमिलोन फगत हनबदा अचौबा थौदांग लौरकपा यारी हिरम असिदा पाउतुम अमा आई जिरी मोरबुंग देगिनी एगी मिंगना बिश्वजित आगर पामी से लाखुन मंगा असी आगर पामी से योंद्री असी मयाम की मोइगी कमिटी ना ऑक्शन तवदो लेदी मयाम से अमुक पामी तारा नत्र कुन ऑक्शन तवदो सी योलपदा अकोई जो ऑक्शन ने सरुक जारे लो आईगी मिंग रियाजुद्दीन चौधरी कोवे कसर पैला पुलगिने थबकना आगर की दुम तौबा थाव लोनबा थाव लौबा मतुंग आगर पामी लौरगा कागा इदलगे योनबा दुनिया की थबक आगर पामी अमदा सिगदे अकक्पि ममल लेती दुम लिसिंग 9 दे होबना लाकुल मरी मंगा कुंत्रा मंगा फो दुम ले पांबी दो ओरगना अखोगी तीन चंग बहाय बमले पांबी से तीन चंग द्रगदी आगोर पांबी की ममल लेते तीन चंग द्रगना अखोगी ड्रिल हुट पायना अमले नत्रगा गाप सेम बहायना अदु सेम दो अगना पांबी मदा लुपा लिसिंग यांखै लागा मदुम जोले असेम ब पांबी से चही अहुम नत्रगना मंगा नत्रगा 3 सुमैने चंग चही 3 फाग्रगदी ममल दो खरा हेले चही अहुम ओरगना कुंत्रा मंगा यांखै लागा मदुमैना दुम ले अदुगा चही मंगा 3 फारगना लाकी मथक चले पांबी मदा कोई मनु यम खै चानबा अदुगा मपाल लेबांते यम दरकार ओइबा पोट ओइबा कोइन अगरबत्ती जे कोई 13 रक छुंतुक लोर मतुंग मागी मकुमदुना अगरबत्ती दुक थानबे ओइबनी अदु हुजि अगोर पांबी मदा हुजि लिसिंग 9 लेना लाख 5 पीबो बुदा हौजि लेरबनी अदुना कोई अगोर थागदबनी अगोर सितैसिदा कानबे मचाक सिटी 13 लौथोकपा याय तीन जाबा पांबी सिना तिंगुन जे केम लीरगे जे अगोइना दुम येंगदा खनी दो तिंगुन दुगी मतुंग इनबा अगोइना ममल हुनरीनी होजे होजिकता अगोइ सिगा होजि प्लोटोन जिरी द तौरिसि प्लोटोन गिना हानमदा अपिको ममंदा लिसिंग 13 दगी होबसिना लाख 15 फौ लेये पांबी मदा जिरी द ओरगना अगोइना जिरी द चलगा कईबसे असि पांबी मदा दुम लिसिंग 13 दुदे होबसिना पांबी मदा दुम लाखी चांगचिंग बि आवरे जिरी द अगोर चिप आइना अमा लौथोनी अदुना लाख अहुम दगिना 3 फौ ले नतबा अदुगी थाव अमुक छुंथोकनी थाव छुंथोकपै मतंग सिददी ममल लेग्रे तुलादा लिसिंग 10 दगी हौरगा तुला मरफुना केजी मनी अदुई क्या तारे लाख 9 दगिना 13 फौ ले अदु मामागी मार्केट तौजबे मतुंगिना
ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯒꯣꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯂ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯁꯤ ꯑꯒꯣꯔ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯖꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨ ꯀꯣꯛꯑꯕ ꯆꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯡꯇꯪ ꯆꯪꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯒꯔꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯉꯥꯟꯁꯦ ꯑꯒꯔꯒꯨꯝꯕ ꯁꯟꯗꯂꯨꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯏꯗꯅꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯏꯇꯣꯡ ꯈꯝꯗꯣꯡꯕ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯕꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯥꯎꯏ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯩꯕ ꯔꯤꯆꯥꯔꯗ ꯔꯟꯖꯟ World Environment Day ga mari leinana Bharat Vikas Parishad Manipur Prantna Thangwiban Cherau Singda tongan makhalgi u chara kaya thakre u thaba da Bharat Vikas Parishad North East ki President former VC Central Agricultural University Pm-Istv Bharat Vikas Parishad Manipur Prant ki President Secretary Thomi Singh amadi numit khuding ki chingasibu luna nana thambada achauba thodang lauriba Senior Citizen Pisak Sanjoy amasung me kya susaruk yakhi Tharom adugi manung chena single use plastic na pidiba chaitheng asidagi kharada oiraba su ngakthokpa ngamnanaba pandamda fina saba carry bag singsu yenthokhe Bharat Vikas Parishad North East ki President former VC Pm-Istv na Bharat Vikas Parishad Manipur Prantna mafam kayada single use plastic sizinatnaba amadi umang wamang yokhatnaba pandamda Chatharakpa Thaurangi Manung Chana World Environment Day ga mari leinana u chara sing tha bamasung fi na saba carry bag sing ase yenthokpani tharumasi tha ama chupna chathagani haikhe Nature की environment सहिदा लाइरी बसे हजिक सिक मौसा की चिंग कोक्थोरक बा मा तोरक बा सहिदा मसी दरकार लाइरी बदे असेंग बदे अखोई की मेच्योर ओबे मी आमा खंगना मेल नत्र के फीमेल ना सही मदा ऑक्सीजन सी सैचुरेट के निफु गुंबा केजी दरकार लै आदा सैचुरेट निफु सी दरकार लै बसी उपाम्बी अमना अचोबु उपाम्बी अमना माना सही मदा अखोई केजी चाम दगिन चाम 35 फाउ पी अदुरगदि मी अमना सही मदा चौरांगना अखोई मी अमना उपाम्बी 3 निपान सी दरकार लै ख्वाइदगी मरु ओइबदी उ थाबा उपाम्बी प्रोटेक्ट तौबा सिगा लोइनाना हजकी प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक से मणिपुर दसु अखोई कमाइना अखोई सिजनबसी कोन गतगे अखोई अल्टरनेटिव पीबा दरकार लै अदुना प्लास्टिक की महत्ता अखोई फी की क्लॉथ बैग मसी युमदा अखोई साड़ी गुंबा नते पर्दार गुंबा फी अमनबना तुरगसु अखोई सेंबा याय मरुआइना ग्लास सिजनबा अदगी बैम्बो की प्रोडक्ट सिजनबा खोचबा मैम से ngasa environment से अदुके मटिक चावरे उथाबद नते अदुना अखोई भारत विकास परिषद की मणिपुर प्रांत की ngasi की अखोई पुल्ला कांदैदा तो भारत विकास परिषद ना यूनिवर्सिटी खंगदे मणिपुर यूनिवर्सिटी खंगदे CU खंगदे ऑर्गेनाइजेशन तोंगान पुल्ला कांदैदा अखोई पुन्ना अखोई संक्शन मिनबा दरकार लै हाबसे पाउजेन से मैम पिजगन National Surgeons Week amasung National Surgeons Day The Regional Institute of Medical Sciences Imphal na Association of Surgeons of India Manipur State Chapter ga kutsamna duna ul thabagi thorom ama Girls Hostel Second Campus ta pangthokrai thorom asida RIMS ki Director Professor G Sunil Kumar Sharma Medical Superintendent Professor N Sanjeev Professor and Head Department of Surgery Dr. H Ranita Professor G Sunil Kumar Sharma na National Surgeons Week pangthokiba asi surgeon singna khunai sigidamak pidiba mamal naidraba thabak thorom sing adabu ikai khumnaba tanatana medical gilamda leiriba singna miyam gi yaifananaba amasung mahausagi fibam ngaktuna thamnabagi achetma firep tuni haikhe Building Future Ready Youth in Manipur Mapping Skills Employment and Entrepreneurship Pathways Cyber Sida Nongmagi oiba workshop ama VV Giri National Labour Institute Ministry of Labour and Employment Sinduna National Institute of Electronics and Information Technology Imphal da pangthokrai Haudokpagi tharomda Nelit Imphal gi Executive Director Dr. Y Jayanta Nelit ki Scientist E Dr. L Sham Sundar Susaruk yaki Center for Northeast India VV Giri National Labour Institute Noida gi Fellow Mashung Coordinator Dr. Otozit Khetri Mayumna Resource Person Oike FIFA World Cup lisengani kunga tarukna lakpada Let Nurhe Memorial Foundation ki Chairman Junus Khan ki maikaidagi Moirang AC ki manungda leiba club kuntra da lemna projector sing yenthokpa ki tharom ama
Football for Unity haiba pandamda pangthokre Moirang ACG miyamda matik chaba sanabung leitabagi khudong chadaba kaya marum mayok nariba asibu kokhanabagi pandamda matamga chunaraba football turf ground amasu atuba matamda semgatlaga miyamda khutsinaragani haugalakliba naha singdasu sana khotnabada hena thawai yausinduna tinjang kaijangdaba Manipur ama ohenbada mai onsinminasi hairi tharom maduda Moirang ACG leiriba club kaya gi lusingpa singsu saruk yakhe Pau marak thana break ama lawjari Football fans, get ready. The FIFA World Cup 2026 kicks off on 11 June 2026 and ISTV is bringing the action to your screen. Subscribe to Unite Sports 1SD, Unite Sports 2SD, Unite Sports 1HD, Unite Sports 2HD. Don't miss a single match, goal or unforgettable moment. Contact your local cable operator today. ISTV, your home for FIFA World Cup 2026. Aihak Jenny Kurai. Megi tarik kuncha dagina Jungi tarik kunipan bada BLO yumthong kutingi lakani. Makoy na piramba enumeration form mention biraga BLO da sinabiyu. Enumeration form submit ta widrabadi voter list da ming yarok loy. Aku pemarol gidama BLO da hangbiyu natraga 1950 da call tawbiyu. I am in RU. Honglakliba punsigi lambisida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Slopeland College, Manipur. Admissions open for session 2026-27. Join our Bachelor of Education program or Diploma in Elementary Education. Limited seats, enroll now. Your future starts here. matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Nongsu nungsa tabak jilakpa amadi miro leizadabana imungi pot leiba thokpa farak tabaki awaba koknaba leizare miyamgi damakta potlam khuding fanglaba app Yumthong Mart delivery service su pizari download now Breaking matung da hojek maruiba pausing amuka na pizari FIFA World Cup ki ahobo numita Mexico made South Korea mai paktuna point ahum pai kre Agar thabana kaitharak laba mahosagi fibam amuk hanjin hanba made state ki semilon fagat hanbada achoba thodang lawrpa yari Matang asida hojik fawbagi di ISTV Manipuri pau mission chade mideng tapi hibasing mamuka hana